abebembezi b'ekyanga kya Bunyoransi y'ekigombe kya Uganda National NGO Forum bakwatanise na Kitara Civil Society Organizations Network batungwizeho engenderwaho eri kuza kusya obuheereza n'oburinganiza abantu b'ekyanga eki abw'emyaka 5 2026 kusya 2031. Engenderwaho egi erimu enshonga z'amataka okurwanisa obushomakuza mu bitongole bya gavumenti obwerinza by'okurya enshonga z'ebikwijo eby'obuhangwa hamwe n'ekibira kya Bugoma otiro n'amajisa gari omu kyanga eki zikwata muno ali Bunyoro kandi ensonga ezo ezituteire omu kihandiko ekitukweta Bunyoro Citizens Charter. Charter eno rundi kihandiko kino nikituyamba itwe nkaba kazi ba Bunyoro n'abantu bona bakukwatwaho okurora nti ensonga zino ezituteire mu kihandiko kino twayikara ntuzibazaho kandi twayikara ntuziteeka ha levels ezitali zimu na zimu. Abekulembeza abatugenda kuteeka omu ntebe rundi abatukugarurayo balengeho kurora ngu nibarora ngu baterereire abantu kulinda ebyokulya kwombeka amararo gakumara kwombeka amasomero gakumara hamu n'ebintu ebindi kurora omuntu wa buli kiro yabakurungi. Dickens amanya orukura ekitongole kya Sequence Development Solutions ekiri kujonanizibwa by'obuhangwa hamwe n'obwiga bw'omwitaka nagira ngu kyategi neija kwera ntunguka y'ekyanga kya Bunyoro kandi yashaba ko habaho kwongera sente mu bihande bitari bimwe na bimwe okubahwera okukiriza ekigendererwa kyabo yakonyera okurakurana kwa Bunyoro. Eta tusaba nti habeho okuteeka sente mu local governments na muno muneza Bunyoro kuturuka ekitweta State of Environment Report. Report ezikaine zituruka zikaire zitakwikano mutindo kusemereire. For example ndekyo kurorwaho bokwa norora nka oruwoyo rutuika busaho arukebera eitaka hali tukulima busaho alikebera. Nitujagenda maiso kwegesa nokwataniza nokora hamwe na gavumenti n'abantu babukiro kurora twayegesa twamanyisa abantu obugabe bwabo n'obujunanizibwa bwabo habuko omuntu bwaramanya obugabe bwe hakulya hakulinda obuhangwa taija kutema emiti nk'okasangira. Murindo nagumiza amajyango tubari kuzagaruka kutongoza oyihiro bazagumizamo kutwara enshongeza ha rurengo rwa parliament nukwebe yongere kushaba government okukora ha nshongezi twija gitwara ha rurengo rwa ihanga haliyo bagenzi baitu nabo abo mu bichweke bindi bya Uganda abakozire charter nizo zimu baitu bagendera muno hansongezi kukwataho itwe nka Bunyoro twine ensonga zaitu probably tiziri nizo zimu neziri kusoga for example neziri hana so ensonga zona ntizigaita hamo kontrola bintuki biri mu bichweka bitali na bimwe bya Uganda ebikwetaga government kukoraho kandi tujya kwikara ntuhereza government kongera kubutereza. Aba bahendire barukwayo kweraganisa kwabo nko kurinda itaka kurungi nikwerugumizemo kweza okugariza ebyo buhango bisisikire okushaba obwebembezi burungi okuratira engenderwaho egi nikwe bari kwenda bikorweho. Gasha kwa Thomas tumwebaze.